megalayapost.news Ban paik mat lem shikilong yeng ki baban ka jingduk ka jingkerdu bat ki badan kam shishaya ka jingyarap na ka imlang ka salang kanam sha nong tham pastori si union menta ka sngi kalale ka kam isnei da ka bano sinyang da ki jan kupthia bat ka song pisa shaki khatsau tali kilong yeng badung ha ka jingyalang ka blalong ha phalau jong ka school kdo hati ribhoi presbyterian synod secondary school bahab ha ka mahoti constituency Hagani ka jingsam igiti jan kupthia berkasong pisa syakiti gilong yeng ladon lang UMLA kemauti buat Charles Marngar harangkat ke jingdon lang Reverend H. Elmersing kidikot kasi union lembat kiwi kiri rong ba kumbala penpau kini kesengi igiti gilat jingyaram layo ban IT syakiti gilong yeng kedai lang ba ke jingkan show pisa kabami na gospel concert bala penlong house nam arajar arpsau hamauti habakran hagani kesengi Reverend H. Elmersing ulai tu bagani ke jingno senyang syakilong yeng baduk kam dai setia tangi pa reungait kabalang presbyterian balasam kelumru syakiwi kijat balang Kristan kibadai nakathan mahoti laong ru bagajing temu kas union kalong man ajing rap syakilong yeng badung kibadai ki parado prasnam nakajat penriu kasi bat kani gadai kasian kebaar manakalyang kas union kalala ban ajing rap syaki badung kibadon kamya gajing rap bat ru bandangnya beteng hakisnam mat kipor bansawan haba ajing kran nakalyang ba Charles Marngar kumnong mi khmat pat ba ula ai kata gajing ro yakino yalam jong kas union kibalashem ya kasian jam kabakrau banno sinyang ya gajing rap syakilong yeng kibadung kibakerdu bat ulaong banakalyang jong ukum nong mi khmat undang ai gajing ya kas union bani trailang hakinu ginu ki kam babha haka imlang kesalang trian ne lagade na ka chacham gon ne na kunu ka kunhun balang ru khem sem la nyokman ha pot bang receive na ka siktiru ikhem man chonang tu bang ba tojit na ki balang snong lane na ki noksong snong badai ta ki presbyterian khem ong kumta hoj ka jipnia jaga ne ka de na kunhun jong presbyterian hene ki khem sem la ong ba tojit ya ki noksong snong jompi ki boduna ka jingyo jingkot tojit tang ki presbyterian kedai sibun phim sem la nyu khmat hilapet kelum ya baro lada kide nang no ru ya katakan kisinjam kedai sibun phi nang manejit ya gini ye baro ngan kaleng jong ahi ngapan pau sibun kajing ai khule ye jungpi ba phila shi megane ga sinjam ba mun chong no ome tang sinong ga jungi ba matak singi kilayo gane ka jing ai jimotoi kaleng ga jungpi te ini ki wichinong ru ke yo sibun handrei ngaki bukit riang ba nang ne shkmat mentang yo sno ba phila ban no jingram na kalyang ka si union kumba sau shinong ye nga kermen skem ba kanang ya chipor nang ne shkmat philang la shu shu ban nang kham pen phrang shu shu ek ta jing ajirap na kalyang ka jongphi sha ki babun ki shnong long no kuman kinang a shu shu ek ta jingrap jongphi kuman chu ong no ha ne step pamanta ngasngu nisngu don burung nisngu don bok eru ba hakan step pamtang ni don langru yai MLA badan burung bujangi bai kloi ban no senyang lem ban yarap lem ban ya don rekat lem bang ye menta wala da kade tang kata kajing yalang kabarit eru henrei mai klo ilong i balak kloi banwan la da kade hakan no menta mo idon hakan no balang compare henrei ka kamram gajingi golong banira te nimong ba tu de presbyterian tu badi balang ublei lene kumta ter mo akiwe pat ki jai balang ko balang jongi ke bedan hakene ka than ka dong balang katolik bat ki kiwe tenrei na kalyang jong ko pastoret ka kamram ka jingi banyarap yang kita bedan sam yang jingarap ke sasyong padang terang ba sunong makin jet mo yang itu kebetulan kamsha banyo yang kena kacing rap. Jadi don hangne ya kini ki jan pukya marmenta kala bega ayam kriat. Jadi don ru hangne kini ka envelope ko bangin ay ki. Kini ki longtang ki jing ay ki barip. Dan re kalong ka jing kerku na ko banta jong ki pakio ya ka bantan don kami ki kamtam na kan ayam kriat. But kawai ka bang ako abang itu apreng jungi galong ba abang ai gini kijing ai semua bah kamut ni ai ru kum ka Christmas gift na ka banta jong pi nama tatang si benai dunai ai ngin sayo ban roke ka Christmas no ka sngi jong ka jing wan long briu ka jong trai jing gift test cha ni ka thai but ka jiha ka jing khai u jisu ka Christmas tadi ka ba the greatest gift peking ai ka bakral tam ko buble ai ko malong mene te kum ka dak jong ka jing snow ya ka jing ai ka bakral tam ka jong ble na ka banta jongi
teniro na kaliang yung pastorat sinyon ni kenere yung tiban ay ka gift Christmas gift na kabanta yung ki bat nga ngay abang ay kini ki Christmas gift na kaliang yung piro pinpadang na kamansin ko pagtamen mo at kalong kajing kerku kajing mentoy na kabanta yung ki wala day itang ijing ay barit and day kalong pade ka ba sa jing kenmao na kabanta yung ki papiyo ban pendokam hok ya kini ki jing ay ki barit ki jani yang kenmau macam senam iwan ba perkelin kriam hayeng i ong yang nga bakendon ke gospel concert amau dia hakatu ke program yang ba kita kam ke sound system ke pandau dia ngala irap tu dengan potkat dia berkata ke ba ki penlong ke bami nang ka version ni kalau ke ik mustana ngadang mot ba ikut di gospel concert kelakut Tendai ngam tip ya kata ke pelan ke national landet ke jongki ba ke pastorate union kalau ada pelan ba kini ke kam dengan ada suhun sisa dengan ada sukemen hendak kata ba klan yong do singi ngam kan mau hi ke tu ke ba long gospel concert i ke tu sepi anta wan ti yang ta dengan wan kenang no mar balai ke sukemen pelan ba kini ke kam ke bakrau ke bana kalian jongki ke pastorate union kala le mat kumbang pastor yang mbak senang nama hati makan ikijing ai lam dan yo ya kan nogo kepala taruh ke dikawai ke nukusa ban tesong ya kejing ini ya kejing lo kawai ban peni sisa bangi dei sisa kita kristan ki badan kejing kit buat ki bom dan kejing yo silang kamat kat mengadang syang meneh ni akan mau yud kiu bat lebih pula ke probab kalau ke ban reu ko kilek show to kill me bajai pede to kmi ye kilinti jong u but tolong stop te have a crunch pound kill ko ke jinglong ko bodon don chipun ki jinglong jing trai stom don chipun ki jing itli ki jinglong ko wai bakum ta crunch pound kill don pun ki jinglong dai wai ki jinglong ko bodon do kill ke dai ki jing rap mar kalian tenai ke dai ki jinglong ko bangal su i pahapan perkhat ba ide bandan ke jingira maklian tu kiu le tan jingbam li batan uai ki le yarap lang barkat jingira maklian Megalayapost.news